bekwabekusaleni ingcebo uyakhuluma ngendzaba yaGehazi. Gehazi lathe uNkulunkulu noma ke prophet Elisha lokwathi nakafika namani aneluthobo wathi uNkulunkulu sathi umprofeti akaye emfuleni eJordani ayawugeza asikhombisa utawuphila. Wathi nasabuyile saphilile wathi utowunikela ngalobeka kuphethe igolide nesilva nani yathi inceke yaNkulunkulu hayi khululeka nako lokhu inkosi ayikangivumeli ukuthi ngingakwemukela. Waseke lo Gehazi ngasese soyahamba ulandzela lo muntu uyawufuna letipho lahambe nato. Nakabuya uthi ke umprofeti Gehazi ubuyaphi? Uthi Gehazi hayi bengisolo kumkhona. Uthi ngani moya wami le lapho ukhona khona bowukadze kunye nawe. Ukwemukele njani ke lengujikisile mina? Ngakho ke lo thoko lwanamani selitawunamathela kuwena sesitukulwaneni sakho. Nasithi ke bazalwana umholi noma angekho ukhona sisuka sishinto lenjengaleyo. Ngoba moya wakhe lo mholi usukukhona kunye nathi. Lo yena physically angekho ale but spiritually usuke akhona. Awuvusele makhelwane umtshele ukuthi yathwele into lehle makhelwane kuba khona kunakusande nami wekucala kwenyanga yaJuly. Hallelujah. Memukele with a smile. Ngoba nawumukela umuntu memukela with a smile. Hallelujah. Awumukeli nebuso lobuswabile, buso bakho kungaswabi, kodwa kube buso lobunjani lokuhlambulukile, lokukhomba impilo. Siyabonga bazalwane. Umuntu angathatha lethuba bazalwane ukunibonga mashalom lamandla. Kwekuthi nithathe nje lithuba leli Nkosi yami nigeze, nigcobise bovaselina benu, nigibele tinyawo tenu nite la endlini yaNkulunkulu siyamkhonza. Kuyinto lenhle nalenkulu bazalwane leyo. Semukele nalesikakavami kuba nabo namuhla siyanemukela eShalom International. Divele niphambi kwaNkulunkulu. Sikhona yena yedwa Jesu lo inkosi nalongumsindisi wempilo yemuntu. Kude lesitanika kona la kanje ngemande enceke univile Nkosi. Sangwe inceke ithengele inceke. Ngemali nje kude Nkosi yami lokunye asikabrendi nesithombe zeapostoli kude la. Ngemali nje akaviva nje la. Ukuthi lo live niyaliva liyavoma namhle ngehlisi. So ke sithi ke sikhonda Jesu kuphela abantu abakithi. Weyedwa lesimphakamisako ahlele esihlalweni sani semukhosi. Siyabonga ke kakhulu bazalwane nangesikhathi sekwekuthi sihambile saya emshadweni. Bekuhle bazalwane kakhulu emshadweni. Umshado bomuhle sibavela kuhlungu lebebangekho emshadweni. Ngoba kunezinto lebatigejile labangakatiboni nalabangakatithola. Ngoba nawe emshadweni kuba nezinto letitholako, kuba nezinto lotibonako. Bese ke nalokungakashadi bese kuyasho ukuthi elokanyana nangani nyelanga nawe utaba muhle kwenje. Nivile Nkosi akusho mina. Ingcebe ithi ikhulumele yona. Yathi hayi noma kanjani uyeziyema make sibanzele. Engasaphele nomfayela ngiyafaka. Kuba kangaka emshadweni lokufazi kwesinye isibuve. But lokufazi sibuviswa ukuthi uye emshadweni. Wavuselelo wathi hayi akube khona lekufanele ngikwenze. Hallelujah. Siyabonga ke uNkulunkulu ukuthi kube nezinto lethu lefana naleti kuyinto lenkulu kakhulu. Boyende ke ngavela kuhlungu ngoba bebasemsebenzini abakayiboni lento kodwa ke ngalo sibana nathi incingo letincingo tiyayiveta yonke lento. Egogo Msiphi uthi livesi lemfundisi lithi kude lokungenzeki. Awulahli ithemba usho nje ukuthi akubani senikhulile uyawumangala umangale landzaba uyawumangala uthi enkulunkulu kodwa ungendali nje sengingasabali ukhanze ubali ebazalwane letinto tendeka mama leti
awubese nje wena sotsami nje sengivele ngikuhakile lento ngikuhaka la no there is not Sarah wathola umntwana ajake 100 weminyaka into labengasayicabanga angasayibuze uyibutha nomalele move phela uthi hawu sengikhule kangaka mina ngingaba nemphana uyahleka ithi ingilosi uhlekani sana uthi hayi angikahleki because ngengqondo yemuntu seyihambe yagcina yathi iteji debantu tekutala sengengcile kutotonke lokusho ukuthi mina sengilungele nje ukuthi ngife kuphela but yafika ingilosi yathi wena ngalesikhathi lesi lokunyaka uNtaba uyabona elisoha wabanga enikwenteke nawuna Elizabeth isifunzile ngayo Elizabeth lithi iBhayibheli nayo iminyaka bese ihambile banozadabeni benda umsebenzi wenkosi yafika ingilosi yathi wena lomnyaka lokuDawu ngalesikhathi uDawu ugona elisoha wena ngabe wena njani ukhona utafuphethe lokuhle ebazalwane into letinhle tikhona wethu kuhlala uKristu ungalingisi nasi isilwane lebathi ngokwatsha bathi bekuphekwaphekwana sihle sithi sesivushavutshiwe nomnye uyabukwa ngokuthi ungeva nayo into lakhuluma ngayo emlangeni la wathi ihlupheko disendela ukuthi sathi ukuthi uNkulunkulu njani ukhona letinhlupheko tekutogcinisa thina awukuthi letinto dingakukhandinga tikukhandinga bese uzuvutshwavutshona uyagcina isembasha awuphumi kuleli bhodo ungakashiwo ukuthi wende njani sowuvuthiwe ngoba siyaphekwa bazalwane uyamva mina ukuthi kunetinto lengathi nangifika kuKristu dalahleka abeyibali imali babe abeyibali imali imali kusho imali but one la kufika kuKristu ngoba le mali yayingedi ngalofobili yahamba kodwa ke le mali nyalo iyabuya but seyibuya ngeline elihlobile iline la Kristu angibathi bangakla bake bawuka balendasi lekadlamini ngovakashelana la sitshengile ongavakashelana niyeva bazalwane because lokuhamba ufike eminyathelo kadlamini kunento lafuna ukuthi ibone nawe leli takufaka imvuselelo niyangiva ukuthi ngithini bazalwane kungabi likhunje kuyakamaka edlamini kungabi nje likhuni uyakhabona ababona amagongo mina nje ngisatokunika isikhathi bazalwane ngifika emakhaya eninonke ngiyafuna lokufika kulamakhaya eninonke kunyathelo kumcoba lokho kukhomba ukuthi sinjani uyayifemini ngingafiki kuwe gogo msipho ngoba sokugula somlele phasi nakhona sengifuna ngiyafunisela angathi sengihamba ngiyabuda ngikuphi kaBaba emweni angathi kaBaba emweni hawu ukhona nani uBaba emweni lokuthi aka yebo ungumfundisi wakhe yebo kwathi abathi kakhe so suke kunenkinga la so ngithi asikulungiseni lokho bazalwane ngokuthi sisente njani emakhaya satana mina nje bamwe ulungisa inkukhu yasemakhaya make nangiyithathe ngoba ngiyithanda inkukhu yasemakhaya hayi ngoba ngilingisa bishop wakashongwe ngoba nami ngakashongwe but lithi lidla uNkulunkulu ingenayifika funa besishiya sibusiso ngeke ngishiye ngilambile nangifika nje lapho bamwe angeke ngijikise ukuthi inkosi takubusisa hawo angidlulu nami nje nawufika le kapha kumwe ufuna kube khona la ungathi ngiyakuhlabahlabela uyabona nawufika nje ufuna udla inyama ake sho ngatatatele kubonakala ukuthi kunababa emweni kunababa edlamini basetha ngisabagathi ngeke ke bajike banjalo ubokudla ngoba ngendeka nabeta ukuthi inyani ile kaShongwe ngendeka nawe ukujabula haleluya siyayibonga ke inkosi bazalwane namuhla lesinika ithuba lelifana naleli ngishilo ukuthi sesibongile bazalwane ukuthi bese emshadweni kube kuhle kakhulu bazalwane inkosi ibe kunye nathi abhutino wabasemsebenzini akakhoni kanti ngifuna ukusethi insizwa libone ukuthi le into enjani lemshado haleluya itoyibona lelo ivukelele ngabungabe ukuthi uyadelo ngiyafuna kuyenda ngiyafuna ngena kuwe ngoba ngeke bhutino wawo uzubhukhe solo bhutino unithatha umfana
Amen. Brother, ngumzo nakuthathe bafana. Ujarana. Kude. Wena nje uyisizwa lencane kakhulu. So ke ufuna kufikwe lapho bazalwane. Ufuna lento enjani? Yendeke. Ungilendele ngisho ngonceke ungathi mina hayi amakhokosi ekawake esihlahleni. Utawumangala mzukwana sihawu lamakhokosi wathulile lapha uzawukwenda kwenkosi bazalwane. Namasiko kwenda kwani kwenkosi. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nami ngibonge ukuthi make Shongwe kukhona. Kuyinto lenhle bazalwane ukuthi nawa abalive la uNkulunkulu. Umngakho abe khona. Nanithi amen nini kusho yena kucala ukuthi amen. Ngoba nangabe indvodza ekhaya ephila kufuna nakuthiwa amen ucala ubuke lo make la mehlweni ukuthi uyavuma yini amen. Bakathi amen no make shothi kunenkingi. Kanti yena kufuna kube nguyena lofuna kakhulu athi amen ba. Amen. Yebo umkhokheli Nkosi. Umkhokheli uvuma kakhulu. Inkosi ekhaya kunani kunemail. Impilo bazalwane angani ugcineli ngoba sengilaphambi kwenu. Impilo ayiqale kuphi? Ekhaya. Libandla liqala kuphi? Ekhaya. Umntwana enkosi nje hayi lokugijima yena abe la makathambe ngemuva. Lo moya lo ngiyawukhutha namuhla. Sibanzi lo babendo kusukela nje emuva beninje. So namuhla kusukela nje next Sunday unje. Ulama jobe nakhe esibanzi. Amen man. Angifuni nje ngoba sophecamka nebantwana ngemuva afike lo mntwana enkosi. Kanti mina lo moya ngijabulele ngale ngasemuva bengimthatha kanye sigijima kanye. Mntwana enkosi maka kabe la. Mina ngizenithethe ngelekhaya. Asambeni koshonke ngoba ngendlela ukuthi sonke sibe kuphi la. So ngithi ke akuthate Nkosi yami konkosi ukuthi lele mthathe nakwenda chubeka nikwenda. Kuhle. Amen. Singena nga10 bazalwane. So ngabambelele mhlawumbe 5 past ngoba ukuthi kukhona ukuthi kubathi nje singena ngabani nga10. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi nikhona. Ngiyathi Nkosi, ngiyathi mfana Nkosi ukhona. Ngiyathi I know uNkulunkulu kunemsebenzi la wenda kuye. uNkulunkulu tasisida kufike egcineni la khona siphinde simbona khona ngalokuphelele. Siyathi bazalwane akasile uphile kahle babe ukuthi ngamboni phakathi kwethu angathi noma sobele emsebenzini usekhaya. So kunemsebenzi uNkulunkulu awendako empilweni yakhe. So ke siyathi labanye mhlambe asathi siyabonga Shongwe ukuthi namhla ukhona mnakethu. Ngiyajabula ngeke ngamuta nje ngathi mndimanze kwapha njani. Wathi hayi khona futhi umsebenzi bohlungila lapha nalapha kodwa ke sengikhona. Ngiyakujabulela ukuthi ngibone ukuthi vele bonga ngiyeni. So ukhona mbaba. So siyakukhuthaza ukuthi uchubeke wena njani ube khona. Ngoba inkomo lengaye edibhini vama bane makhatana. Ninayithola emakhatane bese seyingenwa ukugula lokunene. So ke lidibhi lelibazalwane ngilasipha khona. Ngilase sitakala khona ngilafika kusale letinye letinto letichakelako etimilweni tethu. Ufuna ke letinto nasifika la tene njani titsilike angeke titsilike na ungekho kulomnyango noma na ungekho kulendle but titsilika ngekuthi wena njani wena ungenile. Ngitawucela namhla bazalwane sikhulume ngendzaba yelulwimi. Sithole sincane kodwa lesingoti kakhulu. Sikhuluma ngani? Yini ulwimi? Nasitho nasi lesincane lesila. Lesidlala a very important role in the life of a man. Sikhona ucommunicator ngenxa yokuthi sinani sinelulwimi. Yebo siyakhona ukucommunicate nangaletinye indlela mhlambe ema-sign language. But kithi thina lokuphuma livi liphuma ngoba unani unelulwimi. Nangabe lulwimi lunenkinga mhlambe lwashwaphana noma lufishane umuntu lakhulumako awumuva. Awumuva ukuthi uthini because lulwimi lwakhe lunjani lunenkinga. Lokhu kusho ukuthi lulwimi ke lumcokwa empilweni yani yemuntu.
lulwimi iBhayibheli luthi lusitho lesincane kodwa singokukhela lokunengi kumoshakala. Umoshakele emindenini, umoshakele eveni, kwamoshakala nasemhlabeni wonke, kwamoshwa yini lulwimi. Sitho lesihle nasisebenziseke kahle. Kodwa nasisebenziseke kabi siyabhubhisa, siyamosha. EmaSwati kukhona into like ayikhulume athi nanikhuluma nisekhaya nibokwati ukuthi indlu yini isifu ningabokhuluma nje sinoma kanjani ngoba funa ngathi niyakhuluma kanti kukhona lolalele la ngephandle oh bakhuluma ngami bathi ugadze lulwimi lwakho. Lulwimi kufuna kube yinto lesiyenta njani bazalwane lesiyelusako, kufanele kube yinto lesiyenta njani lesigadzako. Lulwimi ngiyaphinza ngithi ini lulwimi ke luyinto leyenta ukuthi sikhone ukukhuluma emagama laphilisako nemagama futhi lenta njani labulalako. Uyakhona ukukhuluma ngelwimi into leso constructive, uyakhona ukukhuluma ngelwimi into le destructive, lebhidlita yonke. Namuhla sibone imishado ifile, indzaba yini lulwimi alukagadwa. Sibone imishado iphila, iphumelela, iqhuma yembili, indzaba ikuphi iselulwimini. Lusebenziseke njani kahle. Kodwa lwangasebenziseki kahle lulwimi, hayi kuyasha. Lo munye ubekisa nemethiso. Uthi umethiso into lencane leyedzelelekile. Kodwa kokhela emahlathi, ashe emahlathi angqongqe, aphele athi nya. Siphuma ku-unrest, bebokha ngemethiso. Into nje lencane. But kushe ema-building, kwasha emabhizinisi, yini sizathu ngumlilo nje umethiso, into lencane. Lulwimi ke libafananisa nalo methiso. Kuthi liyokhela, lukubhidlile tinto letinkulu. Kube nemabhizinisi lakhiwe lamakhulu, kodwa kungene lulwimi, kwakhulunywa kwabi, kwenziwa tinto kabi, abhidlike emabhizinisi ngenza bayani yelulwimi. Lunjani ulwimi lwakho? Ukhuluma njani ngalo? Yini into lelikhulumako ngelwimi lwakho? Tiyakha yini noma tiyabulala? Yini oyikhuluma ngelwimi lwakho? Uthini ngempilo yakho wena nje yourself ngelwimi lwakho? Uthini kubantu bakho wena ngelwimi lwakho? Uthini etihlotsheni nasebanganini bakho ngelwimi lwakho? Yini oyikhuluma ngelwimi lwakho? Kuyaphilisa, kuyakha noma kuyabulala? Lulwimi lufana lusana poison na chef. Lothi angangena alethe kugula. Lothi angangena alethe kufa. Emindenini, emakhaya, etikolweni, emabhizinisini. Sibabonile abantu babambana ngetihluthu. Bangena la bashayana. Yini sizathu kube nelulwimi nje, kube nekukhulumeka thide. Kwaba nemagama thide lakhulunyiwe langakakhi, labhidlitile. Bagcina abantu babambene ngemawashini. Kwendekele kukhulunyiwe, kukhulume ini, kukhulume lulwimi. Lwakhafula ini, lwakhafula shem. Lulwimi. Ubekisa ngemkhumbi lo munye lokhulumako uthi umkhumbi noma ngabe umkhulu kangaka kodwa udrivelwa ngeliphini. Pin into lencane, a pin udrive the whole ark or the whole boat. Into lencane nje ngibo lokudrive umkhumbi lamandini ukuthi nyaluthatha na direction 9, nyaluthatha na direction 9. Uthi ke lulwimi lufana ne pin emtimbeni wemuntu.
ngilo lolidrivela umtimba wonke wemuntu. Phela ulimi bazalana ngilo lolungcolisa umtimba womuntu. Futhi ulimi ngilo lolenta ukuthi ube kahle emtimbeni wakho wonke because uthiteni ngelimi lwakho, uthiteni ngemlomo wakho. Wena emagama laphumela. Umfundisi uze ngisho ulimi lulwimi. Ukhuluma ngelimi lwakho. Ngicela sivule incwadi yeMahubo 37. Sicale kuverse 10. Uthi lomunye lulwimi lungemandla. Emahubo bazana ndihlabelele 37 iverse lika 30. Ukhuluma ngokuthi lulwimi lwabahlakaniphile. Ngicela nimfundzele bazalwane. Emahubo 37 ihlabelelo 37 Psalms 37 verse 10 ngoba labanye batisindisi phela bazalwane. Nasi sibhika itsakoma. Sihlabelelo 37. Yes. Verse 10. Amen. Sihloko sithi kungaphephi kwalababi. Ungaphephi kwalabanjani? Funda. Tindzebe talolungile tikhuluma inhlakanipho. Tindzebe talonjani? Tikhulumani bazalwane? Tindzebe talolungile tikhuluma ini? Inhlakanipho. Lokusho ukuthi nakhulunywa ngetindzebe akhulunywa ngaletindzebe leti. Ukhulunywa ngalolulwimi. Uthi tindzebe talolungile tikhuluma ini? Inhlakanipho. Qhubeka manje. Lulwimi lwakhe lukhuluma lokunjani? Lokufanele. Lokusho ukuthi kukhona ukuthi lulwimi lukhulume lokungakanjani, lokungakafanele. Ngala lolungile kulonjani? Ngilona Kristu, ngilobukele inkosi, yaba ngumsindisi wempilo yakhe. So lulwimi lwakhe ke lukhuluma ini? Inhlakanipho. Hallelujah. Qhubeka msindisi. Lokhu umthetho waNkulunkulu uhlala usenhlitweni yakhe njalo. Nekuhamba kwakhe akuphambuki. Man, lo 37 umthetho wonke. I mean lo 30. Yebo ma. Tindzebe talolungile tikhuluma inhlakanipho. Okay, ngesingisi lwakhe ukhuluma lokufanele. Ngicela lapho 30. Yeah, siyangidoja lesiswati. Ngibani lesingisi? Ngicela ungifundzele lesingisi kungathi. The godly offer good counsel. They teach right from wrong. Okay. Asengifunze nala mina lengibhalile la. Little the tongue of the wise uses knowledge richly. Noma ke yes, rightly. But the mouth of the fools pour forth foolishness. Ngibonga liyamdoda leli khona lo part B alemfaka kani lithi leli tindzebe talomumbi tona tikhuluma ini ulimi kodwa tindzebe talohlakaniphile noma ngetalolungile tikhuluma lokuqonzile nalokungiko but those of the noma ke talona lolibele noma ke lo longamesabi uNkulunkulu tikhuluma ini ifoolishness noma ke tikhuluma buthakathaka lokusho ukuthi kunani kunekufa ekukhulumeni kwemuntu longenaye uNkulunkulu ukhuluma ini chef yena nakakhuluma nje kunebantu bazana sibathi ukuthi waze wavula umlomo nje ukubona ke wavula nje umlomo babemwena wafika nje lapha emsebenzini wavula nje umlomo impela nishantabene noma kanjani ngeke anishiye tsolo kanye akanishiyi nisolo nivana but nolimi lwakhe lubi nakafika nje akhuluma mlangeni noma kuthiwa ngokuhlasela nje inkosi kodwa lo muntu nakanishiya utanishiya nicabene ngoba ulimi lwakhe lunjani lubi kodwa lona lulwimi loluhle utanishiya nijabulile utanishiya nakhekile ngiko ngithi lulwimi lugadze
ulusebenzisa njani ulimi lwakho ukhulumani ngalo yini oyikhuluma ngelimi lwakho now ufunza Proverbs 15 ngicela ufunze Proverbs 15 verse 2 apho uthi ke whoever guards his mouth and tongue keep his soul from trouble lo gadza ulimi lwakhe nemlomo wakhe usinzisa umphefumulo wakhe ekufeni ngoba libifuna lento njalo na lugadwe khuluma kwakho ugadze ukuthi ngikhuluma ngithini ngifunzeleni ngeSiswati verse 2 Proverbs noma ke Taga ngeSiswati bazalwane Taga 15 verse 2 Taga 15 verse 2 Proverbs Taga emavi emuntu lohlakaniphile endalwati luthandzeke kodwa tilima tithulula bulima ngemlomo wakhe kodwa emavi lanjani noma ke emavi emuntu lohlakaniphile enda lwati lwente njani luthandzeke lokho kusho ukuthi lwati nalukhulunywa kumuntu lohlakaniphile lo lwati lwente kanjani luyathandzeka kodwa umuntu losilima uthulula bulima bakhe bonke abe solo nathi uyakhuluma kanti ukhuluma ini ulima nje kodwa bathi emavi emuntu lolungile enanjani wona aletha ukuhlakanipha noma ke enanjani ayathandzeka kanti silima umuntu longenankulunkulu longaligadi ulimi lwakhe uthulela bulima bakhe banjani bonke akhiphe konke yena solo uyakhuluma namfamfana ukhanze bantu sebabane bathulile nje bakubo uthe wazi wakhuluma umntwana bani ubona abantu basanda kukhuluma bazalwane akhulume lo muntu uzumangale kodwa lo muntu uyadivine kahle kahle ukuthi uthini akhulume nje tata tutenja khuluma but umuntu uyadivine ukuthi uthini ngikho ke iBhayibheli lithi umuntu losilimi uthulula bulima bakhe bonke but nangabe wena uwaNkulunkulu ulimi lwakho lenta njani uyalugasa asiqhubeke Proverbs 21 verse 23 uthi ke but no man can tame the tongue uNkulunkulu lasita umuntu ukuthi ente njani agadze ulimi lwakhe ngeke ukhone ukugadza ulimi lwakho nangabe uNkulunkulu akekho nawe but udinga uNkulunkulu ukuthi ente njani akugadze Taga 21 verse 23 umuntu lotibambako uwo bonke lakushoko uyatiphephisa etinhluphekweni yebazalwane lokusho ukuthi na ungadibambi ulandzela ini inhlupheko lokusho ukuthi ulimi lwakho nalungakagadzeki kunetinhlupheko letingakuvelela ngenxa kuyani ngelulimi lwakho awukalugadzi lithi ke la umuntu lotibambako uyenta njani uyatiphephisa kuphi etinhluphekweni ngoba wenta njani lo muntu ugadze ini lulwimi lwakhe lokusho ukuthi lulwimi lolungakagadva luletha ini tinhlupheko tinhlupheko tiyafika ngokuthi ukhulume kahle tinhlupheko tiyafika ngokuthi wena awukagadzi ukuthi ukhuluma uthini kubani nini ngoba kukhona ukuthi yena uyikhuluma into lekahle but uyikhulume kabi uyikhulume nakumuntu lokabi noma kumuntu lorong ukhulumile wena but ukhulume njani kabi gadza ini lulwimi lwakho kuthi ukhulumani nalo uthini kubani nini ngelulwimi lwakho nawubuyele emva kancane ya Proverbs 18 verse 21 uthi death and life are in the power of the tongue and they that love it shall eat the fruit of thereof
lokhuluma noma ke Emandla ekufa nekuphila akuphi aselulwimini. Umuntu uyawudla ithelo tani delulwimi lwakhe. Lulwimi bazalwane lunethithelo. Letinhle naletimbi. Letithelo kodwa ukuthi wena ukhulumeni ngelulwimi lwakho. Bese ke sekuba letithelo talo lokukhulumini. Ukhulume wathini ngani ngelwimi lwakho. Njengemzalwane uyatigadza yini ukuthi nase ngikhulumile ngikhulume ini. Ngoba phela nase umzalwane ufuna utigadza. Awukhulumi sinoma kanjani. Before ukhulume kufuna ureason ukuthi lele ntakukhuluma kuyakha yini bambamba. Ngitamshiya akusiphi state lele ngikhuluma naye. Ngitamshiya akhekile yini lele ngikhuluma naye. Ngitamshiya athi praise the Lord yini lele ngikhuluma naye. Noma ngamshiya anesilonza opha. Kanti mina sengikhulumile njengani njengemzalwane. Ngimshiya ukusiphi state lo muntu lengikhuluma naye. Ngiko ke athi gadza ini lulwimi lwakho. Ngicela ngifundzele ngalesiswati lo letaka 18 verse 21. Lulwimi lunemandla ekuphila nekufa. Labo labathanda kulisebenzisa bayakudla tithelo tani. Lokusho ukuthi elwimini kunani bazalwane kunemandla. There's power. Elulwimini. Kunani kunemandla kuphi elulwimini. Uthi ke nawuthubeka labo labalisebenzisa kahle bayawudla ithelo talo. Kanti noma ungakalisebenzisi kabi kunetithelo kahle kunetithelo takhona but ngiletibuhlungu naletimbi. Ngoba ngenteka nje ulala awulali kahle ulala uvuka uthukatanya ngekuthi ukhulume kabi. Uyesaba ukuthi ade lekukhulumile lokwemuntu nathi ungayiva nje lendzaba le. Impela ungachitheka bugayini. Ngoba ngikhulume njani kabi ngisebenzisa ulwimi kanjani kabi uyadla ithelo tani delulwimi lwakho. Nawuthi sebenzise kahle noma ke nawulisebenzise kahle tithelo tiyaba ngileti mnanzi naleti takwenda uthokote ngenxa ukuthi ukhulume njani kahle. Labasebenzisa ulwimi lwabo bayakujabula badle tithelo leti mnanzi tani delulwimi lwabo. Kunaletinhle tithelo bazalwane delulwimi. Ngiko ke athi ke lo death and life are in the power of the tongue. Kufanele kuphila kusemandleni ani elwimi. Ungathi nawugula uthi ngiyafanga ukhuluma kufa phela. Angithi ukhuluma ngani ngelwimi lwakho. Thanda ugula ngishayekile kodwa ke masinyane ngabe ngisukumile ngabe ngiphila. Because ithi iBhayibheli khuluma ini uphila empilweni yakho khuluma lo positive. Ngeke nje sibantu abacansela nje Nkosi yakho siyawubona khona. Uthini kulabantwana? Uyawubona khona? Kanti wena ngwele ufuna udeclare isibusiso kubantwana, ngwele ufuna ukhulume into le positive kulabantwana. Simo noma ngabe namhla kude kudla etafuleni but awungathi awusesivele sifile abantu abami ngoba kudla kude. Uthi bantu abami kusasa kudla kutabe kudla labantwana lakhaya. Ngoba ukhuluma ini into lofuna ukuthi yenteke kanjani ibe khona. Sathana namadimoni bahlalalele Nkosi ukuthi uthini. Uyalalela kwamadimoni. Now uthi wena ukhuluma into le negative kugijima ke uyenda lento le negative loyikhulumile ngoba vele so uyikhulumile lento. Phela sinemandla ekudala abazalwane. Sifute babe uNkulunkulu. Lesikhulumako kuyadaleka kufana usenza njani siyadala. Na ukhuluma nje wena usukudala. Nathi nje abantu abamile batawufunza bahambe baye university basebente kahle uyakudala lokho. Noma ngabe lo mntwana uyabona ukuthi uyaciciyela but shana ukuthi mntanami noma ngabe uyaciciyela but ngiyathi ukuthi uNkulunkulu lo ngumnikati wako konke lenze into elivula uNkulunkulu alikhulume ngale inceke yathi kude lokungeneki kuNkulunkulu. Mina ngikubonile bazalwane empilweni yami nangisaqala ukufunda isikole bekulukhuni kumnyama kakhulu. Nami bo grade 1 nje bo grade 2 awungangibona khona nje ukuthi wathi usukiwe embili. Ukhona ke vele lapha bamnyama khona mbamba nje mbamba. Baba mnyama. Ngahamba ngaphuma ngawusathi inkomo inhlanhla kwaphela le mali.
hamba ngawulandzela inkomo ngemuva ngisinanginga la sikoleni ngive buhlungu kakhulu ngikhala enyembeni because ngangikhaliswa ukuthi laba bengifunza nabo sebangishilo but ngathi nangibuya kusenta inkomo le ngcondo yahlaphuka ngathi nangibuyela bangibuyisela ka grade 2 kanti bese ka standard 1 lokusho ukuthi 2 years down the line mina sengisemuva ngafike ngaphasa bangithatha nakumele ngiphase number 1 ngeka standard 1 again phinzi imali yaphela futhi abheke inkomelo hayi lapho ke bese yopha le ngoba le ngcondo bese ichachekile nangibuyela kulo grade 2 bafike ngoka standard 1 bafika lo tishela wangithatha ngesandla waya nami ka standard 2 wafike wanika le incwadi esingisi wathi ngifunze ngasalisha ama questions ngayifunza ngasalisha ama questions wazi wathi hlala la when you deserve to be here kusukela lapho kude class engaphinde ngaliphinde kanti ngale ngasemuva lo mnyebe katazi hawe nosidomo nawadinga umnyama konke la kuwo so kuba nesikhathi bazalwane lesiyesibehlele bantu kanti ukuthi kunento leligagasi levimbile nje hayi ngoba lo muntu asidomini but kudinga ukuthi wena njengemntana ukhulume sibusiso ukhulume amagama la positive kulomntana uthi mntwana noma ngabe nyalo kubonakala kukhuni but udawuphumelela isikhathi lesinene bantu labaphumelelako akusibo laba vele bancancathi kuba nginaba abantwana lokhanda ukuthi ungazuthi ukukhunyana but ekugcineni ukubhoboke nawo mangalo ukuthi umntwana amnjinela namuhla but lo muntu bekaphasa embili esikolweni bekaphasa nje emkhotsini but uNkulunkulu ngenze ukuthi thine sinikwe lamandla ukukhuluma lokupositive asikukhulumeni lokupositive bazalwane bantu bethu siyawuba emakhaya ethu atawuphumelele khuluma nje ekhaya lakho uvuke ukhulume kukhona umthandazo bazalwane ukuthi uthandazile uguqile but kukhona nokuthi ukhulume uhamba labalele uthi noma namhla kunje la khaya kodwa ngikhuluma sibusiso ngithi kusasa kutawushintsha ngeke kube nje la khaya abantwana bataba ama graduate la khaya abantwana ngiyakubona konke sekuchumile kubhamile ukhuluma ini emagama la positive wena ngoba emandla ekufa nemandla ephila akuphi aselwimini uthini ngelwimi lwakho ukhuluma yini ngelwimi lwakho yini ukhuluma ngelwimi lwakho uthi ngelo Proverbs lamandla ke ekufa nemandla ekuphila akuphi aselulwimini khuluma ini impilo uthi ke lona lokhuluma la ngenasi uthi lulwimi lufana nemlilo a world of evil among the parts of the body uthi ke lolulwimi uJames lo James 3 uthi lulwimi lufana nani lufana nemlilo lolungokhela umtimba wonke lokusho ukuthi ngalamanye amagama lolulwimi luyamngcolisa ini umtimba wonke wemuntu asengibekisa lento nayi bazalwane umuntu nisho ngani ukuthi uyabona ke lo muntu lona mubi lo not physical appearance ayingekwakheka kwakhe but umuntu lathiwa mubi kusho ngenxa lendlela lasebenzisa ulwimi ngayo emagama lawakhulumako mubi lo muntu lo yini lokwenza lo muntu abe mubi hayi ngoba mubi ngekusakabukeki lo munye uyabukeka muhle wakheke kahle but mubi ngenxa yemagama lawakhulumako every time nakakhipha igama yena ukhipha igama lelihedlako ukhipha igama lelimatako ukhipha igama lelingakhi ngabe uyabonana isibalo hawu uyabonana kwendeke sebenzisa kabi ulwimi lwakhe ulusebenzisa ngemagama lanjani lahedlako langakhi but uNkulunkulu ugadze kithi njengabantwana bakhe ukuthi thine ulwimi lwethu silusebenzise njani kahle sikhone kulugadza ukhona into leBhayibheli ikhuluma umuntu akakhuluma ngabathi igama lambile umuntu lake labile ngikhabe Ngosi labile ngikhabe umuntu ligama abazala lapho maliphumile wakhipha inhlamba nje wathi baba ngikumfundisa athi noma mhlambe lo mnyanga athula langabe lengekhathi ugadi bodi utawuphumela ebaleni siyawuvuka wathi inhlamba ngithi baba hawu mzalwane inhlamba ngiyophuma ngekhathi ulwimi lwakhe ujwayele lokukhuluma lezinto lomuntu akalugazi yini ulwimi lakhe
gadza ini lulwimi lwabo. Ngicela sifunde James 3 noma ke Jakobe ngesiswati. Jakobe nje incwadi lelandzela emaHebheru. Nawucetha nje emaHebheru nangu Jakobe 3. Ngicela nje ngifundzele from verse. Okay, asimshiye verse 1. Ngifuna ukuthi sifundze verse 2. Sehlahle impela nje sewukabuke ke. Yes, ngicela sithathe lapha ku verse. Yes, verse 9, verse 10. Manje safunda zvele kugcina verse 12. Phela nje ngifundele from verse 2 ngiyaqhubeka umzamo ufuna agcine ku verse 12 bazalwane. Sibe ukuthi James uthini ngale ndzaba yani ngelulwimi. Khuluma uthini ngayo. Sihloko sithi lulwimi. Yes. Ngoba sonke siphosisa ngetindlela letinyenti. Nakukhona longaphosisi ngekukhuluma. Lowo uphelele ngempela. Yes. Ngoba uyakwati kubamba ngisho nemtimba wakhe wonke shangathi ngematomu. Yes. Nasifaka ematomu emilonyeni emahashi ukuthi atosilalela sisuke siwacondzisa umtimba wonke. Asenibuke nemikhumbi. Yes. Noma imikhulu kangaka ichutshwa ngemimoya lenemandla. Noko icondziswa ngeliphini lelincane. Yes. Iye lapho bashayeli bayo bafuna iye khona. Yes. Kanjalo lelulwimi lusitfo lesincane. Kanti lutigabatisa ngetintfo letinkhulu. Asenibuke nje umlilo lomncane wokhela lihlathi lelikhulu. Lulwimi lungumlilo. Yes. Lulive lebubi. Lulwimi lusitfo lesingcolisa wonke umtimba. Lokhela yonke impilo ngemlilo lolunyekwa sihoko. Yonke indalo yetilwane ingathanjiswa. Ngisho tinyoni netilwane letihamba ngetisu netilwane taselwandle. Vele bantfu batithambisile letilwane. Kodwa kude longathambisa lulwimi. Lububi lobuyalukako. Lugcwele shevu lobulalako. Ngalo sibonga inkhosi lengubabe. Ngalo sicalekisa bantfu labentiwe baba ngumfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma kubusisa nekucalekisa. Bazalwane bami akukafanele kube njalo. Yes. Kuyenteka yini ukuthi esicojweni sinye kuphume emandla amnanzi nalababa. Yes. Bazalwane bami sihlahla semkhiwa singatithela yini tithelo temncumo noma umvini temkhiwa. Sicopho lesikhipha emandla ababako singeke siwavete lamnanzi. So James kuyibeka noma ke Jakobe uyibeka kanjalo indzaba yelulwimi bazalwane. Uthi lulwimi noma lusitho loluncane lesincane kangaka. Asadini ukuthi lulivelani lebubi. Uthi ngilo lelingcolisa ini umtimba wonke. Ngiko ke kala kuma Proverbs uthi ke lolwimi kufuna sibe njani silugadze. Alento njalo ulwimi alugadwe. Awukhulumi nje emagama sinoma kanjani. Naso ngumzalwane nanjani lusalwimi lwakho. Ubekisa ke ngale tinto lengikhulumele ngayo. Ukhuluma ukuthi inganjumethisi wokhela lihlathi lonke lishi. Umkhumbi umkhulu kangaka udirectwa ngani ngeliphini. But uthi thina njengabantwana baNkulunkulu kufanele bese kukhuluma kosathi ukuthi sikukhipha emthombeni lonjani lohlobile. Ubekisa ngekuthi ke kukhona yini bekuthi esitojeni sinye kuphume emandla lababako kuphindze kuphume emandla amnanzi.
uthi ngeke. So nanathi njengebazalwane sikhatheke ukuthi lesikukhulumako kungabi ngilokwenta njani ngilokubabako. Kodwa asikhiphe emagama lanjani lakhako, emagama lenta njani lamkhuthatako lomunye, langamjivazi. Phakathi elwimini lwethu, ilwimi asilugadze ukuthi lusebenza njani, luselusebenzisa kanjani njengebazalwane. Ngeke esiqotheni sisinye kuphume tintfo letimbili same time. Ufuna kuphume kunye nangabe vele nje la kulesitobho kunemandla ababako akababe nje kubonakala ukuthi bona amandla lesitobho anda njani ayababa. Nangabe lamandi amtoti noma ke amnanzi akuphume nje amandla abanzawo nxumana. Ngoba umuntu lona akakhulume ngomfati. Angikhulume kabi, bombasombona ujwayelo ukhuluma kanje. Shosi lesitobho sakhe sikhipha lamandla kanjani lababa. Uthi ke uNkulunkulu namhla bazalwane asilwele njalo ulimi lwethu asilugaze. Asilweluse. Ngosi ngiside lusa ulimi lwami. Ngosi ngiside gadza ini lulwimi lwami. Ngiphe emandla ekwekuthi ngilingise lehashi lelicondziswa ngematomu. Inzambo nje letimbili. Now ufuna mbhekele udonsa lensambo ngala nawe ngala udonsa lensambo leya ngala nawe ulimisa udonsa tonke kanye kanye lensambo uthi sihluli angizange selugibela ngagibele ngongolo but ngiye ngibabone labantu ukuthi balimisa kanjani balidalekutha kanjani lahashi agibele ngongolo yangiyisamba lenkosi yakushayiche ngongolo ngiyayathi but lahashi lidirectwa ngani ngematomu. But ngongolo ngekuyidirect ematongo ngoba yini yona nje ithi ngeva ukuthi yakhala lento ingale hayi tawudweba la tawudweba nawe impela nanawe utawumangala lesikhathi nangabe kuthanzile kufaka emanyeveni fika ingenela amanyeveni usayela amanyeveni kwa amanyeveni bazimgagana fike bebe uyalenga ke kuligagana bavele uhakasupo but lihashi iBhayibheli noma likhulu kangaka but icondziswa ngani ngematongo. Lokusho ukuthi nanathi ulimi lwethu bazalwane asilubekisele lehashi simane sithi inkosi siside sikhone kulwelusa sikhone kuligadza kuze kuthi lokuphumako kungabi lokubabako kulomthombo wethu longithi kodwa kuphume lokunjani lokwakhako. Yonke into lekhulumako akube into lenjani leyakhako, akube into lenjani lephilisayo. Asingathi nje noma ngabe wena mhlambe silelazi singafika leka masilela sifike nje ungakasibona sikhanze ukuthi hayi silela silakhuluma ngokuyaphila ku-constructive ngoba khona abantu leo sina ufika ukhanze usikomkhathi afikilela ngephandle sabathi yashala ngekhathi yasha asibane nje afike bese uthi ekhaya nishanda khaya hayi ngiyakutshela bathula bathi dumwe because setiyaqala tiyamile ehlokodleni ukuthi ngabe usivile ngabe uvile ukuthi besithini Nkosi yami ngoba phela bekhulunywa ngalomunye umuntu ngoba lona ngabe uvile ufuna wathi ukuthi lenzaba sevele ithuthekile ngaya ufika le kulomuntu lebekukhulunywa ngaye kubhizwi ngaye indzaba yini akukagadwa lolwimi kuyakhulunywa nje sinoma kanjani. Ngiwo ke iBhayibheli lithi lilive lebubi ngilaphuphuma ini bubi khona ngenxa ukuthi alukeni kanjani alukagadwa kanti ulwimi lolugadziwe luyakhona ukuthi lwentwe njani lona lukhona ukuthi lukhuluma ini lungabi iwephona ngoba ulwimi bazalwane luyaba iwephona lokubulala imindeni lekubulala abantwana lekubulala emabhizinisi lekubulala ulwimi lungabulala noma ngabe yini khona bazalwane existant kushiyana ukuthi ulwimi lusetshenziswe njani. It's a very strong weapon lolungabulala noma ngabe yini. Ngishilo ekuqaleni kwathi luyayibulala imishado luyabulala emakhaya luyabulala konke lulwimi luyaphilisa futhi bazalwane nawu lusebenzise kahle lwenta njani luyaphilisa but nawu lusebenzise kabi lwenta njani luyabulala. Nangifika nje ngikhanza yende ngazi ukuthi uwombile angi-understand yende ukuthi unjani ufuna ngikhulume emagama lakhako kuyena
Noma ngabe bekagula yena but ngaphe ngathi yena uyathi uNkulunkulu ukwendela umsayini utawuphila mnakele. Ngibona into letinhle kuwe. Utawucala naye athi uthini? Ngithi yebo ngibona into letinhle kuwe mfowethu. Ngibona uyasebenza kulomnyaka lotako yena. Lide engayihleli na iminyaka mhlawumbe agraduateile angakacashwa. But nangithi kuyende kulomnyaka lotako yende. Ngikubona uyasebenza. Ngemandla anelulwimi lakho. Enleko itakweni ngapho senginjani sengikhulumile. Bese ke ngiyayithandazela ukuthi Nkosi lele sengikukhulumile akuhambe nesibusiso sakho ke kuyena. Yena ngifuna ukubona abhali aphethe ishoki abhalisa abantwana imathematics lele bafuna kangaka labayibalekelayo. Ngoba kunjani ngikhulume amagama lanjani la positive kulomzalwane. Ngangasho ukuthi hawe usetamhlala 5 years mfana. Sebenzise kwabani. Ngikhuluma ini kulomzalwane? Ngikhuluma into lengasi constructive but ngikhuluma into le destructive. Ayimaki lento, ayimsukumisi. But nansi lende ngibona uyasebenza umnyaka otawo. Utawumenda yende athathe certificate sakhe. Kube khona iminyango la ngontotha kuyo. Athi ngontonto ngiyangontotha lapha nakule mina. Ningangisita ngani ngifuna umsebenzi. Lo munye utathe yende awuhambe ubuye usitole kule vile ntaka. Ngisentawuhlanganisa inhloko mhlambe nestaff lenginaso la. Vele siyashoda ngathishela wani we mathematics because ngikhuluma emagama lakhako lamende seyende wasukuma. Neyathi nebazana sinebantu abagulako umuntu agula esikhathi lesithe ahleli phansi but kufike umuntu akhulume nje emagama athi ngibone uyahamba ngibone uyasukuma. Ayibambe lo muntu lento vele asukuma hamba because wende njani ukhuluma emagama la constructive ukhuluma emagama lanjani lakhako. Ungafiki wena ufike uvela ukhiphe isidumbu nje uvela uthi hawu nimbona nje ukuthi hayi sovela uhambe. Hawu hambile. Kulesi isikhathi ukhulume lamagama ucabanga ukuthi umuntu akakufa. Lo muntu uyabhadla lapha embhedeni. Vele ukuthi uhambile sekudumo. Vele uyamthinzetela umthinzelela ukuthi akangene kufela because there is power in the tongue. Kunemandla kuphi elulwimini. Wena ukhuluma kufa esikhundleni ukhulume ini kuphila. uNkulunkulu bazala nogaze ukuthi sikhulume kuphila. Noma ngabe lesimo khona uyasibona lokho ukuthi athi lesimo lesi sibi asethembisi but wena njengemfana kaNkulunkulu kukhuluma ini khuluma kuphila. Kuso lesimo sona lesibonakala kungazuthi siyabhetha. uNkulunkulu usethembile bazala ukuthi sikhulume ini kuphila. Asikhulumeni kuphila bazalwane etintweni tonke lesitindaba. Satini ukuthi uNkulunkulu usethembile njengebantwana bani baNkulunkulu. Ekhulumeni wethu bazalwane asibe nawo umthandazo. Ngoba la ukhuluma kufuna ube nemthandazo within you. Kuze ukhone ukukhuluma into lenjani leyakhako lenemphilo. Ungakhulumi into lebulalayo. Wena njengemzalwane sowugadzekile noma sowubhekekile ukuthi ekukhulumeni kwakho angikhulume into leletha ithemba, angikhulume into leletha ini impilo. Sebenzisa njani ulimi lwakho? Konke lesikhuluma kubazalwane asikhulume into lenjani leyakhako. Singakhulume amagama labanye bathi lamagama bathi impalatable words. Emagama nje landizako nje. Umuntu akhulume nje afata. Asisakwenzi lokho bazalwane. Ukukhuluma kwakho sekunehoda. Ukukhuluma kwakho sekunendlela lehloniphekile noma ke indlela lekunika idirection ukuthi nasakhulumile babe noma sakhulumile make noma ke sokhulumile wena umuntu uthini ngempilo yakho. Uthini ngalomunye, uthini ngamakhelwane. Khuluma amagama laphilayo. Khuluma amagama lekungazuthi noma kungachamuka bani na uwakhuluma, ungathubeka uwakhulume lamagama. Ngeke bese uzofisa kwagwinya lamagama walanze ukuthi amagama engawakhuluma manje. Khuluma amagama Mr. 5. Lekungathi noma ngabe kuchamuka bani nini uphindze uwakhulume. Ungakhulume amagama longafuna ukuphinza uwadonse wena uze yakwazi waweva ngabe ngingawadonsa ngithini abuyele emuva. Emagama sonke isikhathi
Na ukhuluma emagama longawamelela noma ngabe uthathwa uyiswa etinkantolo. Bazalwane bantu namuhla bamiswe phambi kwemajaji naphambi kwetinkantolo ngenxa yemagama labawakhulumile langakhi. Bathi zibani wathi. Sesiyenkantolo nje siyokhulumela igama lakho mzalwane ukuthi wena ukhulumile emagama langakhi. Impela sesiye manje silokusapota lapha ukhulume kabi njengemzalwane. Bazalwane bathi bangena inkantolo baboshwe badonsa ngemagama. Ngemagama nje labakhulumile. Hayi ngikuthi khona umthetho wesitini noma shaya umunye yini walimala noma hafa ngemagama. Badonsa abantu la inkantolo ngemagama nje. Akukagadwa yini ulwimi. Ukhulumile nje lo muntu wafana. Wasuke lona wahamba wathi wo mina ngiyovula licala ngokuthi brother Noah uthike wathi ngami. Brother Noah ngene nje emagama nje nakangawagathi nakangumzalwane ukuthi ngithini njengemzalwane. Inkosi ayisisitele bazalwane ekukhulumeni kwethu nasekwenteni into sadinga ukuthi Sathane uhlala adude kakhulu nelwimi ngoba ufuna ukuphambukisa. Ufuna ukukhipha endleleni ngemagama nje lowakhuluma. Ufuna ke futhi njengebazalwane ukuthi iresponse yethu nasasivile lona lo week noma ke lo buthakathaka sawakhulumile lamagama lamabi wawakhuluma kuwe. Uphendula uthini wena njengemzalwane? Wake wathi lo munye nami umuntu babemwele ukuhlohla inhlamba. Yakunika wakunika. Noma ungathula akunika. Waze wathi nje gcineni wena nawe. Usho ukuthi lamagama onke lomuntu lebeka wakhuluma nawe wakhulume onke. Wawabuyisela kuye. Wathi nje wena linye nje igama make mzini. Wathi nawe. Sekona ke. Loyi moshe yonke bekungcono manje uthule uhambe. But lokhu wakunika phela afuthumala bazalwane. Uyafuthumala nakakunika lo lamagama ngoba kwebashaya lokho umuntu kwaze kwalandzelanisa. Ansekuvile make ngwele ukuthi umzalwana seshalom. Uthanda sakhe simbone baba. Uthale. Hayi bese kuyakunika. Kwalandzelisa. Ngcono manje uthule usukwami mamwe. Ungathi nje wena nawe. Hayi wathi nawe kupheze kuphelile. Wathi nje nawe. Somthu kumcedzile lo muntu loyo. Lokusho ukuthi nawe awukenti njani awukaligazi ulimi lwakho ulalela inhlitiyo ngenxa yokuthukuthela ngoba lo muntu nakakhuluma abazalwane. Sathane wabukasoka bazalwane. Kuyaprovokana Sathane. Sathane sonke isikhathi nakenda into ubuka sikhala langangena ngaso. Kakhulu lamagameni. Lakhulumele. Hayi. Kunengi lakumoshile Sathane. Bakhulume babemama babize bonke. Akasebenzi. Usebenza lo mama. Bahlalela nje nakugaza nje ukuthi make uhola nini. Nayiphela inyanga ugaze make la ufuna ikhadi la. Aphatha njani amagama? Akudima. Kodwa wathi ninginake, ninginake, nakanibakele. Ngcono banithulu wami le. Because athi usawusebenza wena kwendekena ngithi usuke wathi wena. But lokho abantu kufaka lamagama kufuthumalisa. Mhlambe nakumake kufike ukuthi uyawuyonza le ndvodza kuzekube nini emali. Le ndvodza le sikhuluma ndvodza le. Dalo kuzekube nini. Noma mhlambe angaka alive kwekucala leligama. Uthi awuhambe emalanga. Liringa igama, dalo le ndvodza kuzekube nini. Aha, utawuyonza le ndvodza kuzekube nini. Ebazalwane, asengitshela into nayo. Kunebantu labadivosile namuhla behlukana ngemagama lakhulunyiwe. Ahamba aringa lamagama. Utawuyondla le ndodza kuzempeni. Abathe lo mfati ngiyahola mhlambe 25,000. Khona yaphila lapho esaphila. But kunokumuntu nje ofika ukukhuluma amagama. Bose utawuyondla le ndodza kuzempeni. Kufuna kumkhipha kule marriage yakhe uhappy lo muntu la mshadweni wakhe ujabulile. But ngenxa yamagama nje lakhulunyiwe utawuyondla kuzempeni le ndodza. Esikhundleni akhohlwe nje kumphendula athi hayi siyaze sehlukaniswe kufa. But lamagama wathi utawuyondla kuzekube nini
akhula lamagama abe mathi khula abe mathe abhidlite imindeni abhidlite ama families ngenxa yamagama nje ngomuntu lokwakhulumile nako lokuphethwe ngemadimoni ngoba phela umuntu okuphuma amagama namabe bazabe ufuna sadini usuke enkulunkulu suka phethwe nje asopho fanele abantu abasopossessed bazalwane lebakhuluma amagama nje la distractive indvodza yakho siyibonile hamba nesinanakazana esimala wena uyawacala lamagama uyawakuthukuthula bambonile Dlamini ahamba nesinanakazana bambonile Dlamini ikulimate lento because uthathe amagama lamabi wawafaka kuwe wawakhulisa abangangenthaka emakhaya lamaningi namhla kuhlala kucatshwana bazalwane because of words magama nje lakhulunyiwe simbonile awukamboni wena but bathi sende njani batshela abantu wena njani yakwemukela lo bangithi soyakholwa wena soyakholwa lo mbiko lochapha nesitha simbonile thina nje sisebenza ngebantu bamtshela nami umkami ngosiyabo babeshonge simbona abana sibalaba lesinjani uyaqala yena yakwemukela le umukele emagama lasikhali la ibhubhiso la dobhubhisa likhala lo sisi boyaphi na cha phela make ngisebenza ngebantu hayi wena ngasibeka special okay beka special njani umbonile akakamboni but uguqula lamagama lokumtshele wona uyawadlangdlalisa lamagama lo mnyazana la ngisho kuqala babemwena kudlala nje lamagama lakhulunyiwe simbonile babemwele ahamba nje naye kwentshotshana la nje uyakutshengile nje ngami wahamba nentshotshana beniyaphi lo mntshotshana uthathe amagama nje wathola ngephandle asasikhali namhla lamagama agucuke abhidlita ini umndeni wami abhidlita ini ikhaya lami abhidlita ini budlelwane lobonabo namakhelwane abhidlita budlelwane lobonabo nabo phela emagama bazalwane budlelwane ayabubhidlita phela emnyama wena nje wahlala uthudula umlomo kwende njani uphatha bohypertension ngemagama lakhulunyiwe akugulisi uzolala phasi kwende njani ngemagama ulwimi khulumile ulwimi ngaba so distractive empilweni yakho la distracta impilo yakho la icetha nya because wemukele amagama lanjani wena langakhi kunama point ke lengcine ngwabhala la lang 5 noma ke mangapi yes I5 noma yes I5 le kakhuluma ngokuthi how to control your tongue as a Christian gatha njani lolulimi lwakho njengemzalwane uthi ke lo muntu dedicate your heart mind and tongue to the Lord daily seek holistic purity uthi ngalamanye amagama nikela inhlitiyo yakho nengcondo yakho nelulwimi lwakho kusimakathe bese lokho kutawukwenda ngekuthi noma ke ufuna bungcwele ngilokutagata lokho kusilolulwimi lwakho lwende njani wena ulugathe dinikele ngalokuphelele kubani kuNkulunkulu unikele ini inhlitiyo yakho ngoba emavi nakangena aya enhlitiyweni bese ke kuyagana sengcondweni kuyahlanganiswa kuyavutshelwa emva kwaloko kuphuma into lenjani lebolile lebulalako ngoba awukeli njani awukakunikele kubita ukuthi thina sente njani bazalwane sinikele ini inhlitiyo yethu sinikele ini ingcondo yethu sinikele ini lulwimi lwethu kuNkulunkulu uthi ngose siside sibe abantu labangcwele phambi kwakho nalabapure utasisita lokho kusisenda njani siyalugatha ini lulwimi lwethu. Point number 2 uthi ke pray that God will give you an awareness consciousness of your words uthi ke thandaza kuthi uNkulunkulu ngiside ngiphe kucaphela noma ke ngicaphelisise nembeza wami uthi
ngikhipha ini ngemlomo wami. Lokho sikwenza kanjani? Siyakuthandazela. Nkosi ngiside, angigadze ini noma ke ngibe so aware ukuthi emagama lengiyawakhuluma anjani ngiwasefe ngalamanye amagama sefa emagama lotawakhuluma le kunembeza wakho oqala uthandazele ini lokho lo ukuthi ungumthandazo lophindze usite kusilulumi lethu siphende njani silugadze. Uthi number 3, surrender up your right to the complaint. Lokho sokuthi umuntu lotaphe kucomplaina into letinengi vele wena uthule nje umnikele lelungelo ukuthi akakwende konke la afuna ukwenza. Lokho kutakusita kuphi? Khuluma azagcina la afuna kugcina khona, mnikele lelungelo lokuthi khuluma until ukubhodle konke ofuna ukukhuluma. But lokho kusita abantu, kusita wena ngoba wena njani wena ugadze ini lulwimi lwakho. Kuthi Nkosi ngimnika lonke ilungelo lokucomplaina ngoba phela umuntu akacomplaina ngilesikhathi ngigcina umphendula kabi. Kanti nomnika lelungelo lokuthi ho hayi akakhulume nje adangude wakho wena njani sibhala. Ukhona umuntu wakwafa ngekuthobenzile bazalwane. Good. But once wavula umlomo you burst out. Umoshakala ini into yinkulu. Uchitheka kunjani kugayini? Biyachitheka. Ngishito ecaleni ngathi bantu baze bangene labashayane because of words. Bangifakela inkantolo because of words. Bayazondana abatolelani namhla abantu babukana ngeliso lelibovu khephu because of words. Imindeni ibhidlikile yafa kwafa emakhaya because of what? Of words. Spoken words. Abakathi inzalo abantu ngetala but they've spoken words. Ngathi mangaliso kunje. But kwase kumoshakala ini konke. Uthi ke number 4, ask for forgiveness for any unsolving words or attitudes. Ask for forgiveness for any unsolving words or attitudes. Uthi ke cela kuthethelelwa kuwo onke amagama lowakhulumile noma ke magama langakabi solve noma ke magama langakabi nesisombululo. Ucele ini inzethelele ngoba kukhona ukuthi emagama siwakhulume but lawo magama kungabi nani nesolution kuwo. But icela ini inzethelele ukuthi Nkosi ngiside ngibe ngumuntu lothethelelako emagameni langakabi solve. Futhi neattitude yami ingabi attitude etawukhomba ukuthi vele emagama lakhulunywe kanjani lakabi. Attitude yakho ayibe ngilenjani ngilekahle. The last point uthi practice speaking words that will encourage or comfort loyo lodutane nawe. Noma ke emagama la inspirishako emagama lo wakhuluma tifundise ukukhuluma emagama lanjani lakhuthatako nalenda njani nala comfortako nalamenda njani nala edifyako lomunye umuntu nalami inspirishako. Emagama lo wakhuluma ngoba amagama ani ekukhuthata nje ekumphakamisa lomunye umuntu kungabe amagama ekumcinzetela ekumbuyisela phansi lomunye ini umuntu. Futhi ungabe umuntu lokhuluma kakhulu okhulumela futhi unciphise kwenda njani ukukhulumela futhi ngoba ukukhulumela futhi kuyasibanga ini sono. Uthi ke lona too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. Be sensible and keep your mouth shut. Ungabi nje kumashesha inike wena. Nakuma debate bazalwana siwabalekelene ama debate. Ngathanza uba ngilothanza debate. Lo yabona uyanginika ngagcina kube amagama langakanisisana langakafanele ukuthi wakhulume because uthanza kungena kuphi kuma debate. Mina nje ama debate angafuni ngobalekela ngifuna bese lo debate. Umuntu nje ngambozo lo unomoya wamfefenyana ngiyakhwesha kuwo. Hayi uyabaleka vele angifuni ukukhuluma into lengena sense ngoba lento lutakhulumisa yona sitawugcina sifike la kungakafanele sende njani ufika khona unciphise ukukhulumela futhi asuba ngakhulumela futhi njengemzalwane ngiphisi khuluma ube very short and specific
straight to the point. Wo sithi, wo kunje. Uphi isibani ukhona la? Waqala umuntu bathi ezibani nanda ukuthi wo hayi Ncesi bengingakaceli indzaba leyo. Yena njani? Ncesi. Angakuceli emagama latakulandzela kutawusawutvalile. Swatvala phela ashabanga. Vanela konde shalom swatva kanti ubalekela lokuningi wena uyathi usibalekela yini. Awuba umuntu lokho hayi kunjena. Kwesha kule nto le. So inkosi itase kanjani bazalwane? Itase si. Uthi ke lo munye listen more, speak less. Lalela kakhulu. Khulume kafishi. Ongamatolo azokho